ati amakuru yose tuba tuyafite. Uyu ni Minisitiri Nduhungirehe avuga ku barwanyi ba FDLR bivugwa ko bahinduriwe imyirondoro bakinjizwa mu ngabo za Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nubwo bamwe mu barwanyi ba FDLR bahinduriwe imyirondoro, u Rwanda rubafiteho amakuru azifashishwa gusenya uyu mutwe w'iterabwoba. Ni igisubizo yahaye umunyarwanda Serugaba Eric uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wagaragaje ko abarwanyi ba FDLR binjijwe mu ngabo za DRC, bamwe bahindura amazina y'amanyarwanda n'ururimi bavuga. Serugaba wahuriye n'abanyarwanda bagenzi be mu gikorwa cya Rwanda Convention 2025 kiri kubera muri Leta ya Texas, yagaragazaga ko ibi bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano u Rwanda rwagiranye na DRC tariki ya 27 Kamena 2025 bigizwemo uruhare na Amerika. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko abarwanyi ba FDLR binjijwe mu ngabo za DRC, atanga urugero kuri Brigadier General Gakwerere Ezekiel woherejwe mu Rwanda ku itariki ya 1 Werurwe 2025 yambaye impuzankano y'igisirikare cy'abanyekongo. Yagize ati ariko ayo makuru ya FDLR natwe tuba tuyafite, aho bari n'amayuniti barimo yo ku buryo baba barinjijwe mu ngabo, ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi. Ati abo bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari, usibye no kwinjizwa mu ngabo binjijwe no muri Wazalendo. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuriye abanyarwanda n'inshuti zabo bateraniye muri iki gikorwa ko mu gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR hazabanza ubukangurambaga bwo gusaba abarwanyi bawo gutaha. Ati iyo tuvuga gusenya FDLR nta nubwo ari uguhita umuntu akoresha ingufu, ni ukubanza gushishikariza abifuza gutaha nk'uko benshi batashye bakajya mu buzima busanzwe. Twabiganiriyeho n'abahuza nabo barabizi, ni ukuzareba ko guverinoma ya Kongo ifite ubushake bwo kuwusenya. Gahunda yo gusenya FDLR izakurikirwa no gukura ingabo z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka. Ni ibikorwa bizamara iminsi 90 nk'uko bigaragazwa na kopi y'aya masezerano. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko aya masezerano azatangira kubahirizwa vuba, bityo ko u Rwanda ruzamenya niba koko Leta ya Kongo ifite ubushake bwo gusenya FDLR. Uyu wa gatandatu tariki ya 5 Nyakanga 2025 nibwo Ishimwe Vestine wamamaye mu ndirimbo zihimbaza Imana yakoze ubukwe n'umukunzi we w'umunyaburkina Faso Idrissa Ouedraogo. Ubusanzwe mu muco nyarwanda bizwi ko ingofero n'inkoni bihabwa umubyeyi w'umusaza nk'ikimenyetso cy'ishimwe ridasanzwe. Ni ibirori byaranzwe n'udushya dutandukanye ndetse bigira umwihariko wo kwitabirwa n'ibyamamare. Muri ibi birori Irene Murindahabi nyir'ikigo MI Empire akaba anareberera inyungu z'uyu muhanzikazi ntawe ishimwe ry'umwihariko ryo kwambika ingofero ndetse ahabwa n'inkoni nk'ikimenyetso cyo kumushimira ko yamureze neza akaza kumukuza. Ubwo yari agiye gushyikirizwa iyi mpano, Irene yarebye mu maso Vestine aramuhobera, ubona ko afite ibyishimo byinshi mu maso. Akimara kumuha impano Vestine amarangamutima yamurenze ararira. Murindahabi kandi usibye inkoni n'ingofero yahawe, yanahawe impano mu ntoki. Nyuma afata ifoto y'urwibutso ari kumwe na Dorcas hamwe na Vestine n'umugabo Idrissa Ouedraogo. Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas binjiraga mu muziki wo guhimbaza Imana, bari bavuye muri Goshen Choir ya ADEPR Musanze. Abo bakobwa bakomeje kwitwararika mu muziki wabo kabone n'ubwo bagiye bahura n'ibizazane. Ubwo Ishimwe Vestine yatangazaga ko agiye kurongorwa n'umunyaburkina Faso, itorero rya ADEPR basanzwe babarizwamo ntiryabyakiriye neza. Ubwo yari mu muhango wo kumusaba no kumukwa, benshi bibazaga aho aba bombi baza gusezeranira, cyane ko tarakibarizwa muri ADEPR kandi ku butumire hatavuzwe itorero ribasezeranye. Cyakora baje gusezerana mu busitani bw'inyubako ya Intare Arena, basezeranywa na Pasiteri Jackson Mugisha usanzwe uzwi cyane mu ivugabutumwa ryo mu Rwanda, akaba ashumbye itorero Spirit Revival Temple, akaba azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ku wa 15 Mutarama 2025 nibwo Vestine yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Ouedraogo mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Akoze ubukwe nyuma yaho ku wa 22 Kamena uyu mwaka akorewe ibirori byo gusezera ku bukumi bizwi nka Bride Shower. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yakomoje ku bihugu by'ibihangange mu iterambere byumva ko byatanga amasomo cyangwa bigafatira ibihano abantu k'ibyo ari ugutera ubwoba. Perezida Kagame yavuze ko abarega u Rwanda gukoresha ibyo rukora mu kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyabo ngo bituruka ku mabuye y'agaciro, ahubwo ko ari bo biba ayo mabuye y'agaciro aturuka muri Kongo. Abaturega ko
dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibyo yabivuze mu birori byo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31 byabereye muri Kigali Convention Center ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 4 Nyakanga. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye ibirori barimo abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abikorera abo mu nzego za leta zitandukanye, yagize ati ibi bihugu byo hanze byirirwa bivuga ubusa, erega narababwiye, baba bari aho batinyisha abantu, bakazana ibintu by'uburenganzira bwa muntu, ngo barashaka gutera u Rwanda, ngo Kagame navuga nzamujyana. Uzamujyana he se wowe, wamvana he? Umuntu kumva aratangiye ngo ibihano, ngo James Kabarebe ibihano ni iki? Ibihano by'iki? Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo azamujyana, uzanjyana he se wowe? Wamvana he ko bagatangira sanctions, James Kabarebe sanctions, officers sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Muri ibi birori Perezida Kagame kuri uyu munsi yavuze ko u Rwanda rutazihanganira abashaka guhungabanya umutekano warwo. Yagize ati n'abandi baturanyi bamwe bigeze gukinisha iby'intera hamwe, nabo rwose n'uyu munsi babimenye, na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ku Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Kongo, cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'intera hamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye, na kiriya gihe narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo azamujyana, uzanjyana he se wowe? Wamvana he ko bagatangira sanctions, James Kabarebe sanctions, officers sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo azamujyana, uzanjyana he se wowe? Wamvana he ko bagatangira sanctions, James Kabarebe sanctions, officers sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Naho amakuru yo hanze, umuherwe Elon Musk yashinze ishyaka rye rya politiki, avuga ko rigamije kongera guha ubwisanzure Abanyamerika, gashinja abayobozi muri icyo gihugu gukoresha nabi umutungo wa rubanda nkaho nta demokarasi haba. Ni ishyaka ryashinzwe kuwa gatandatu tariki ya 5 Nyakanga 2025 nk'uko Musk yabitangaje abinyujije mu butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X. Uyu muherwe yashinje abayobozi muri Amerika gukoresha nabi umutungo w'abaturage, agasanga ibyo nta
demokarasi irimo. Yagize ati mu bijyanye no gukoresha amafaranga nabi mu gihugu cyacu hari ugusesagura na ruswa, bisa naho tuyobowe n'ishyaka rimwe gusa, ntabwo turi muri demokarasi. Uyu munsi dushinze ishyaka America Party kugira ngo tubahe ubwisanzure. Elon Musk kandi yagaragaje ko America Party ari ishyaka rizibanda ku nkingi zitandukanye abona Amerika ifitemo ibibazo zirimo kugabanya imyenda igihugu gifata no kujyanisha igisirikare cya Amerika n'igihe. Elon Musk kandi yagaragaje ko America Party ari ishyaka rizibanda ku nkingi zitandukanye abona Amerika ifitemo ibibazo zirimo kugabanya imyenda igihugu gifata no kujyanisha igisirikare cya Amerika n'igihe mu gukoresha ubwenge buhangano. Yavuze kandi ko rizibanda ku kwihutisha ikoranabuhanga cyane cyane mu gukoresha AI, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, gushyigikira ko abantu babyara abana benshi n'ibindi. Elon Musk atangaje ibi nyuma y'umwuka mubi uri hagati ye na Perezida Donald Trump. Musk amaze iminsi anenga umushinga w'ingengo y'imari ugabanya amafaranga ashyirwa muri gahunda yo gufasha abakene kwivuza medical aid no kongera inguzanyo Amerika ihabwa. Kuva uyu mushinga watangazwa wateranyije Perezida Donald Trump na Elon Musk, ndetse uyu mugabo ahita atangaza ko yavuye mu nshingano zo kuyobora ikigo Doge yari yahawe na Perezida. Perezida Trump aherutse gutangaza ko ubutegetsi bwe buzareba niba bwakwirukana uyu muherwe Elon Musk ufite ibigo bikomeye birimo Tesla, SpaceX na X nyuma yaho bagiranye amakimbirane. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yagaragaye ku mugaragaro bwa mbere kuva intambara hagati ya Iran na Israel yatangira, nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bya leta. Televiziyo y'igihugu yerekanye amashusho ya Khamenei asuhuza imbaga y'abari bitabiriye amasengesho ku musigiti mu birori byabaye ku wa gatandatu, umunsi umwe mbere y'umunsi mukuru w'abashiya witwa Ashura. Khamenei aheruka kugaragara ubwo yatangaga ubutumwa hifashishijwe video mu gihe cy'intambara na Israel yatangiye ku wa 13 Kamena, ikaba yarahitanye bamwe mu basirikare bakuru ba Iran n'abahanga mu bya nucleaire. Israel yakoze ibitero bikomeye ku bigo bya nucleaire n'ibya gisirikare muri Iran. Iran nayo irihorera ikora ibitero by'indege bikomeye ku butaka bwa Israel. Muri iyi ntambara yamaze iminsi 12, Khamenei yagaragaye inshuro 3 kuri televiziyo atanga ubutumwa anyuze kuri video. Ibyo byatumye bamwe bakeka ko yaba yari yihishe mu nzu yo mu kuzimu izwi nka bank. Gatandatu, kugaragara kwa Khamenei nibyo byari inkuru nyamukuru mu bitangazamakuru byo muri Iran, aho amashusho yerekanaga abaturage bishimye cyane bamubonye kuri televiziyo. Khamenei yagaragaye ahindukiye abwira umwe mu bayobozi bakuru b'idini Muhammad Karim amusaba kuririmba indirimbo y'igihugu O Iran izwi cyane nk'iy'ubutwari, ndetse ikaba yaranarushijeho kwamamara muri iyi ntambara iherutse kubera hagati ya Iran na Israel. Televiziyo y'igihugu ivuga ko ayo mashusho yafatiwe ku musigiti wa Imam Khomeini wo muri Tehran, witiriwe umuyobozi w'ikirenga washinze ubutegetsi bwa Iran bushingiye ku mahame y'idini ya Isilamu.